pozovite mađioničara ili zeku peku na vašu proslavu, jer to je jedna od onih stvari koje vam djeca nikada neće zaboraviti. Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar. Pa ja, nismo naučili, to valjda zbog moje gošće, Pljesak, inače mene ovako ne dočekuju. Dakle, ja sam mađioničar Josip, a sa mnom je večeras jedna posebna gošća. Kako se zoveš? Antonela Gregić iz Tomaša. Kako se zove muško od zmije? Znaš kako Ne znam. Punac. Super. A onaj drugi isto nešto imao puncu, šta kaže? Šta kaže zet? Šta pjeva punici? Šta pjeva zet punici kad ide na more? Ne znam. Šta mi je biti morski pas? Znači, ako ste iznenađeni što vi ne možete dobiti vezu, a neki non stop dobiju. Ima tu sistemi, reci. Kad govorite informacije o sebi, ime i prezime, poslije toga čutete kad neko drugi govori svoje ime i prezime, ali kad bude govorio tablicu nećete čuti i onda poslije ćete opet čuti. Da. Znači, kombinacija ima svakakvi. A daj mi reci, kad sastaviš ekipu za nazivanje, onda ima ko zove, ko bilježi parove, kako to već? Niko ne bilježi parove. Ne, svi na pamet i onda kad neko taj samo šaplje, brzo to, jel? Da. A, dobro je. A rekla si u školi nemate predmet onaj? Ne. Nema, znači to je sve si ti to kod kuće savladala? Da. Super. Daj mi reći, ovi kubeti, jesu dobri za grickanje? Odlični. Odlični su, evo jedna reklama za kubete. A šta ti se najviše sviđa u ovom kubeti poklonu? Recimo, pošto si ti to već detaljno degustirala, pojela svašta od toga i probala, reci mi konkretno šta ti se najbolje dopada? Koji je ukus kubetija najbolji? Šunka. Šunka? Znači šunka je najslađa? Da. Super. A i vidio sam čokoladice, onaj krem banane i to nije loše? To nije dobro i to. Evo vidite, i uopće nije istina da debljaju. Vidite kako je ona lijepo vitka. Znači možete slobodno više puta igrati, više nagrada osvojiti i sve popapati. I nećete uopće biti ovaki kao mađioničar vitki, nego ovako kao, ali inače ja i Antonela smo u prosjeku, imamo odličnu kilažu. Znači taman tu je neki 60 kg, jel, u prosjeku. Dobro, jer imamo koga na vezi? Halo? Evo, svi su zbrisali. Daj da čujemo, ti nam rekla da imaš neku pjesmicu nama ispjevati. Nemam. Nemaš pjesmicu? A reci mi, bećarac neki? Nemam. Dobro, reci mi šta ćeš biti kad odrasteš? Ne znam, još o tome ne razmišljam. Još razmišljaš? Ne razmišljaš, dobro. Halo? Halo? Kako se zovete? Dobar dan. Dobar dan. Evo, zovem iz Tomašanaca, pozdrav našoj Antoneli. Evo, pozdrav, a to je Pljesak za Antonelu, može? Pljesak. Antonela, pozdrav od učiteljice od 1. do 4. razreda. Hvala. Pa ja sam znao. Dajte učiteljice da mi vas pitamo, je li Antonela dobra u školi, je sluša? Jako je dobra. Evo vidite, ja sam odmah znao da je ona jako dobra da sluša. Pohvalila nam se da ima skoro sve petice i da je jako dobro u školi. Taman vas je planirala početi pozdravljati, ali evo vi ste nas preduhitrili, pa ona nije stigla, znači vas i za druge ove tablice pozdraviti. Dobro, učiteljice, baš nam je drago da ste nas nazvali. Eto, pozdrav. Pozdrav i sretan Uskrs. Iniću, šarenciću, dođi meni amo, imam jednu lijepu ružu, pomiriši samo. Al bi došao, a se bojim neke igre pletu, stisnut ćeš me, probošćeš me, onda zbogom ćete. Odlično je bilo. Evo kolega Bog, mi te pozdravljamo. Puno sreće više puta. Drugi puta, pozdrav. Odličan je bio. Dakle, draga djeco, pravi igrači, da pogledamo tablicu. Petra Zec je uvjerljivo pobjedila, naime ona je otvorila cijelu tablicu i svoju nagradu možeš podići svakim radnim danom ovdje na Slavonskoj televiziji Hrvatske Republike 20 od 8 do 16 sati. A vi ostali igrači, pravi igrači, pripremite se za neku od idućih emisija i priključite nam se. Sad ćemo vas mi pozdraviti. Jesi spremna? Stavi ovako ruke. 3, 2, 1. Pozdrav!